Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngay daikan biyag ita kat ing patulod. Ti pagaman nagpailingay di tinagan nga Angel at taga probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunanan. Dear Mr. Lonely. At dadwa abaro nga agdatdaton kanya. Ket agpada anasayaan ti kababalinda. Bueno papagayam, intay dengget ti pakasaritaan ni Angel. Iti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Mapan ka kadiin iti pagadala na pangisursuruam, Angel iha. When, Mama? Kat, kumusta mo ti trabaho? Saan ka kadi ang marigata, nanak ko? Saan mat, Mama? Naragsakak iti trabaho. Nakaayayat dagiti estudyante. Iso asa anak amarigatan. Alang nga ron, agad-anad kay tidalan mo, iha. Agyamanak, Mama. O sige, panawan kayo pa'y ngarod. Amangan lumaladawak. Sige, iha. Good morning, Hana. Kasta amat kan ka, Ma'am Angel. Kunak no nasapa ako. Nasapsapa kamot gayam ng biti siya. Nasapa pa ilang mat, friend. Umay ka, agtugaw ta pa ilaang dito'y sangot ti pagadalan. O sige. Amom, friend, nakitak ni Leonard itay. Nagwapo si ka. Apay, saan ka ding agdat-daton kan ka? Well, agdat daton. Kinapudno na. Duwada pa'y kit di nga agdat daton kanyak, ah? Anya? Kaya't mo asawan. Agdat-daton mo't laang ni Rudy kan ka? When friend. Ay na, sa bali at talaga tinapintas. Ay na, friend. Agpada taan na pintas. O sige, intakit din. Tani, agsang putan dagit estudyante. Naimbag arabiim, Angel? Si kamot gayam, Rudy. Kastamot kan ka. Ala, sumurag ka. Agyaman ak. Sige, agtugaw ka. Agyaman ak, Angel. Anya ka diti maipay ko. Gagangay iti baro akas kanyak. Umay magpasyar iti balasang akas kan ka. Rudy, Ken, kaya't ko kumamamuan. No at damat lang namnamak di tapuson. bay anak kumapay amang tingiting itipod no ariknak para ken ka, Rudy. Iso ajak pala masungbatan ita ti ayat nga idardarirag mo. Maawatak, Angel. Kat nakasaganak nga aguray. Saan ka nga apuraan? Adda ka pa'y matlagayam dito'y salas, Angel iha. Apay, saan ka kadi pa'y makaturong? Rabin. Bay andak pala ang ditoy, Mama. Da kayo kit din ti aginana. Gaputa among anabanlog kayo ija opisina. Kaslad na naunaga pampanunutan, iha. Apay, adda ka di pa kariribukam. Pampanunutak lang da Rudy kan Leonard, Mama. Amok nagpadadaan na sayaan. Kan pa siya nagpadadaan na pundukan ka. Mariribo ka na, Mama. Daytoy laang ti maibagak, iha. Tingitingam anay bagdirignam. Rumbang amay salaang kadakwad at ipilyam. Anya ti aramidak.
Agpadadamot ngamin nga adapaset na dito'y puso. Anya, ay naanak ko, saan ang mabalinti kasta? Masapul nga agpili ka kadakwada. Oh, apaya saan ka ang matagtagari, friend? Kasla mariribukan ka ah. Gusto ka di? Husto ka, Hana. Kat amo na anya ti pakariribo ka. Amok ama ipapan ka nagitidwa nga agdatdaton ken ka ti pagparikutam. Ngam asino ka di talaga ti pakariknaam iti ayat. Imposible man no duwadang ay ayatom. No siyak ti sika. Pilyam tay kapkap na kam. Aklonak, ni Leonard ti pakariknak iti ayat. Ngam agpadadaan na simpat. Maasyanak matkan ni Rudy. No paayak ti idatdaton na nga ayat. Patsak ang maawatan na kano bilang laeng, friend. Nasingpot ni Rudy. Kat amok asaan to agumurakan ka. No bilang ta ni Leonard ti aklunam. Sapay la ko mga rudta kasta, friend. Jack ngamin kayat agumura ni Rudy. Kumusta kan, Angel, ading ko? Nasaya at aklatamat, manang Gina. Kat, sigangay, kumusta kayo iti pamilya? Nasaya at kami lata, ading ko. Aywan gayam, nasaon ni mamakanyak ti parikot mo. Iso nga daak ita, takayat kabalakadan. Kat, anyangay nga rin ti aramidak, manang. Ay katpilyam atay talaga akap-kap na kam. Masapol amay salaan kadakwada ti ayatam. Awan makuna kadakwada, kaputag padpadadaan na singpat. Nga masapol at tingitingam anasaya at tiriknam ating ko. Agyaman na kiti panang balakad mo kanyak, manang Gina. Well, kasta ti aramidak. Agyaman ak no dumngag ka iti pang magbagak ading ko. Kat amirisam ko man na imbag tagbalin a desisyon mo. Wen manang, kat agyaman akmanan. Naimbag arabiim, Angel. Mabaling ka diti umay pamasyar. Si kamot gayam, Leonard. Wen apay kit din asaan. Oh, sabong para kan ka. Agyaman nag. O sige, sumrag ka. Ta iti unag ti pagsaritaan ta. Agyaman ka. O sige, agtugaw ka. Agyaman akmanan. Oh, Amuklatan no anya ti gagaram kanyak, Leonard. sapay la kuma. Tasaan ka maumuma. Iti kanayon na panang paspasyar ko kan ka. Kaya't ko la kumaadamagan. No adamot la ang lugar ko di tapusom. No ita, Jack pa'y la masumbatan da ita. Kat sapay la kumata makauray ka. Kaya't ko ngamin ating itingan anaimbag tariknak. Sapay la kumata maawatan nak. Maawatan ka. Kat nakasagaan ak amang uray. Nuan nyo ti pangadang mo. Kat sapay la kuma. Tamaayat naktumat. Akas iti panagayat ko kan ka. Kumusta, Angel, iha? Inaklon mo ka din ti panagayat ni Leonard kan ka? Awan pa'y tinaklon ko kada Leonard kan Rudy, mama. Kaya't ko ngamin ating itingan anaimbag tariknak. Jack kayat ti agbidon. Nasaya at day tanga aramidam, iha. Masapo la panunutam anaimbag, no asino kadakwada at duwa ti aklonam. Wen, mama. Kat agyaman nag. Gapot adda kayo kanimanang Gina amang bagbaga kanya. Gaputa di mi kayat nga agladingit ka, gapukan ayat, iha. Alang arod, mama. Intay maturugan.
Rabi iuna yan. Masapa kayo manan inton bigat amapan kadagiti negosyo yung. Among kadi, nakaragragsakak ita ka nito, Angel. Apay mat, Rudy. Gaputa si Katikadwak nagpaspasyal dito yung parke ita. Sika ngay, naragsaka ka di asyak tikadwam? Kadwan naragsakak. Gaputag kadwata ang nagpasyar ita ditoy. Uwin kaya, Angel. At nakadimot lang namnamat ti ayat nga itat datong kukan ka. Rudy. Saan ta kumapalang ang pagsaritaan day ta abanag? Tinapatag. Naragsak ta nga agpaspasyar ita. Sige. No day tati kayat mo, Angel. Sige nga, Rod. Ituloy tati agpag na. Kalpasan na. Intabangan ni itimay sa restaurant. Sige, Rudy. Inta nga, Rodan. Kumusta ti pa nagpasyar yu idi kalman kini Rudy, Angel? Mayat. Naragsak kami nga agpadpada, kabayatan ti pa nagpaspasyar mi. Nasayaat no kasta. Kat, anya nga iti planom ita? Sungbatam ka rin ti may sa kadakwada? Kasta ti plano, friend. Yang sakbay nga aramidak day ta. Kayat ko akasarita ida atwa. Kat, ibagak to, no asino kadakwada ti talaga apakarik naak iti ayat. Nasayaat no kasta, Angel. Ngamin, talaga amay salaang ti mabalin mo nga ayatan kadakwada. Wenhana, amok day ta. Iso ang masapol nga agsasarita kami. Tapno malpasan day ti abanag. Kat sapay la kuma, tamaawatan naktimay sa asaan ko na aklunan. Sigurado ka kadian nakasagana kan ang mga klon iti may sa kadakwada, Angel? Wen manang, sigurado akon iti marikrik na. Kat husto kayo. May salaang tirumbang apilyak kadakwada. Rumbang laang akas na ading ko. Kat sapay la kuma, tasaan ka ngagbidot ngagdesisyon. Awan matkit diti makunak nga ore asino kada Leonard kan Rudy, gaputa agpadadaan na saya at atao. Wen manang, kat agyamanag, tada kayo latakan ni mama ang nakasuporta kanya. Wan, Angel, gaputa ipatpatagda ka. Iso ang nakasagana kami lata at tumulong kan ka. Agyamanag, gaputa pinatgan nyo tikid daw kung ati ti balay ti pagsasaritaan tayo. Leonard, Rudy. Anya kan diti kunam anapatag nga ibagam kada kami, Angel. Huwag ngagpaiso, Angel. Ibagam na niya na ita. Nakasagana kami adungag. Agyamanag no kasta. Amok nga agpadpada kayo anapudno iti idat daton nyo nga ayat. Nga masapul amay salaang ti piliyak. Kat sapay la kuma. Taawan to ti agsaksakit tinakam na kada kayo. No, siyak. Okay lang. Uray asino kada kami tipiliam. Uray siya, Angel. Saan po nga agsakit tinakam ko? Nga uray saan asyak ti Pilyam. Ita nga aldaw ti panangaklon ko iti maysa kada kayo. Kat, pasensya ka kuman, Rudy. Ngam ni Leonard ti talaga apakarik naak iti ayat. Agyaman na. Tapinatgam ngagsarak ta iti dayto a restaurant, Angel. Una, gaputag pagayam talat ta. Anya ka di tinapatag nga ibagam kanyak, Rudy. Kaya't ko ti agpakadakan ka, Angel. Ha? Anyat kayat mo asawan? Umadayo akon dito'y lugar tayo. Agabrodak. Aramidak na ito'y tapno makalipatak. Kasta ka di. Ala,
No kasta ti amom apagsaya atam. Aramidem nga ron. Kat kanayon ko nga idawdawat. Asapay la ko mata masarakam tumutla ang tipudno nga ayat para kan ka. Agyamanak kan ka, Rudy. Kat idawdawat ko. Amataginayon ti kinaragsakyo kini Leonard. Nakaragragsakak, Angel. Agyamanak, gaputa siya ti inayat mo. Kat ikarig, asikan tula ang ti ayatak. Kasta akmat, Leonard. Kat sapay la ko ma, taagbalin kanto anapudno kadagiti amin akarim kanya. Un Angel, ikarig dayta. Kat dagiti daluyon, ti saksi iti napudno nga ayat ko kan ka. Uhan, Leonard. Angel, kayat ko nga asikaswantan ti maipapan iti panagkalay sata. Nakasagana ka makikalay sa kan ka, Leonard. Madlaw ang nakaragragsak ka, Angel iha. Gapo ka di, tao madanin ti kalay sayo kini Leonard. Husto kayo, Mama. Talaga analaos ti kinaragsak ko ita. Kat agyaman iti panang supsupor tayo kanya. Alang arutin iha. Ingka kinanaan tani, rabio na yan. Wen, Mama. Intay maturugan. Kablaawan kayo, Angel. Leonard. Agyaman kami, Manang. Agyaman kami unay, manang. Kablawat kayo, Angel. Leonard. Katsapay la ko ma. Tadi mo to paldaangan ti anak ko, Leonard. Iho. Ikarig dayta, mama. Manang Gina. Ipatag ko ni Angel, iti kasta unay. Ay rumbang laang, gaputa na patagmat ka na kami ni Angel. Ala, mangbukal kayo adagos iti anak yo. Tapno adati anakan me iti bunyag. Anya? Alakid din. Ituloy tayo ti agraragsak. Saan ka nagbindot iti pinilik, Mr. Lonely? Gapu tanasayat a tao ni Leonard ang nagbalin nga asawa. Ita, damag ko nga damat den pamilya ni Rudy, ngam aging ka ita, saan pala nga nagsubli dito'y Pilipinas. Kastan katagyaman kiti kay panangidrama iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Angel. Angel pagayam ko, nasayat mo ti inaramid mo. Pinilim tay talaga apakarignaam iti ayat. Ala, sabay la kuma, tamataginayon ti kinaragsakyo kini Leonard, kan ti binukalyo a pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Angel, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung istasyon. Agyaman kami tingkay pa ng tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam tayo ang nagpailingan itinagan a Robert. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely.
Kapadasak iti biyag ti inak isalaysay. Agtawan nakitan iti nasurok 30, ngem baro ak pailaen. Nagsakripisyo ak para iti pamilyak, sipod pimusay, day di tatang. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Robert dito programa tayo. Dear Mr. Lovely. Robert, anak ko, mariknag, asaan ako nga agbayag. Nabanog ako nga agag-agas. Ngamawan lata ti pagbaliwan ti salunat ko. Colon cancer ti sakit ko. Kadya kon malasatan da ito'y. Tatang, pangaasim, saan ka kumangang sawi ti gasta? Sika, ti pangital ka, kadananang mo, kan ti kabsat mo. Tulungam ti kabsat mo, makalpas iti panagadal na. Sakbay ang mga asawa ka. Saan mo ita abaybayan? Tatang, Saan mo kuma libatan? Dagitibilin ko kan ka. Nodumtang ti panawan, amarigatan ka. Numariknam, amapupukawan ka iti namnama. Kumamang ka iti Diyos. tatang, pangaasim, saan ka pa'y ngagpakada? Kaya't nakapay amakanwa iti nabayag. Robert, anak, numapukawak, di kay kumagliday. Igarim kanyak, anak ko. Sika, timang taripado, kadananang mo, kanti kapsat mo. Tatang, nadagsin na ito ang responsibilidad. Ngami ka gumaak atong palan para kan ka. Yaman anak. Iba't patag kayo. Unay. Tatang! Tatang! Awanan. Nagsalungay-ngayon ni Tatang. Tatang ko! Aman siya. Kasano may itantawan ka matan? Kasladyak maklaw na mapugaw kan iti si Bayme. Kasanaw nagiti anak ta. Nagsapaunay ti ipupusay mo. Kasano kami pa'y itakin ni Manong ko. Kailiw minto ti kinadungong kada kami. Sipod pa'y ubing kami. Gusto, nanang, ading ko. Di kay agsangit. May sakit daw dahil di Tatang. Asaan tayong agdiday, iti ipupusan na. Saan kayong agdanag? Adda aklata mga iwan kada kayo. Ikagumaak mo ti agbalin anatibkar. Bahara ka dagiti anak ta.
Sumagmamanon nga aldaw, manipod na itabon day di amayo. Pakawanan dak anak ko. Ngam ita nga awanan ti amayo. Saan ko akabailan nga isa kad ti panagadalyo? Nang runa, ta sumrakmatan ni ading mo Mildred iti kolehyo. Agsardengak nga agadal, nanang. Tapno matulungan kayo. Nilaangan ading ko Mildred ti agtuloy nga agadal. Sigurado ka kadi, anak ko. Naibusan ti ornong tayo. Gapo iti panagpahag as day di tatangyo. Ngam saan mat nga rod nga imimbag. Nanang, nagkariak iti day di tatang. Asyak ti mga iwan kan tumulong kada kayo. Tulungak ti kabsat ko ang makalpas iti panagadal na. Aggardinak langan, nanang. Pakawanan nak anak ko. Nusikan tinaskan nga agsakripisyo. Awanan yaman na, nanang. Kaya't ko atong palang ti karek iti day di tatang. Kabaalak ti agsakripisyo para kada kayo. Nanang, manong, agpakada akon. Agrubaten ti ba sa pagluganak ngagpasyutan. Aganad ka kumaakanayon, ading ko. Laglagi kong dagiti bilin mikan ka. Saan mo kumaasayangan ti kwarta nga ipapaay ni manong mo kan ka, Mildred, anak? Liklikam ti bisyo kan barkada. Ama kasi nga iti panagadal mo. Wananang, manong Robert, di kayagdanag. Ipas na ko ti agadal. Kan agsubadak to iti amin at ulong kan sakripisyo yo kanya. Nuadda ka sa pulam, umawag kalaan kanyak. Ikagumaak na ipaay, lakit di ka baalag. Wan manong, kanayo nakto nga umawag kada kayo. Ala sige, anak ko. Sumrakan iti bas. Kat ulitag, agan-anad ka kuma. Uray da kayo mat-ananang. Aywanan nyo ti salon at yo. Manong, di mo kumabaybayan ni nanang, ha? Oops, yeah. Oops, yeah. Ay, naskan nga ring Pasko ti panaggabiyon ko. Kitang awan pa'y tudo na. Oops, yeah. Oh, pare Robert. Anyan. Sobrang day ta kinagagat mo ah. Dandanin sumipngat. Ay. Agawit tayon. Kasapulan ngamin pare. Siyak lang tinamnamaan ni nanang kan tikabsat ko. Sipud pimusay day di tatang. Nagkariak kan kwa na. Asan ko apaayang tikid daw na. Asyak ti tumulong itikabsat ko. Tapno makalpas iti panagadal na. Bawatan ka pare. Ngam ka sa pulang matina na. Ang mga nuga po iti sobra kinagagat mo katagsakit ka. Ha? Ay, pare. Amangan kit din nawaya ka intun bigat. Tangdanan ka kumang agabyon, kan agabuno. Tapno makamula akmatan. Ay katwan ha, pare Robert. Nalpas ko matan ti trabaho kay Jagarnin ko. Tulungan ka ditoy. Tapno malpas mo adagos ti trabaho kat makainana ka matan. Agyaman ak nga rod, pare. Wan, anak ko. Nanang. Asino ti kasarsarita yu iti cellphone? Adda kamat gaya man, anak ko. Ni ading mo Mildred. Adda tinapatag nga ibagana. Ha? Sige, kasarita mo, anak ko. Adto iti cellphone. Hello, ading ko. Anya kaditi ko na ni nanang ang napatag nga ibagam. Manong. Ay na, di ka nagbabain. Kuang amin manong. Kasapulak manan ti kwarta para iti school projects ko. Kan pa nagbabayad manan iti abang intun sumaruno alawas. Kasta ka di. San aparikot dayta, ading ko. Basta ikarim ko ma, nga igaad mo ti agadal dita. Urayam nga ron ti kwarta nga ipatulod ko. Ay na, agyaman ako na manong Robert. Nagasa ta. Tada ka nagagat kan managayat amanong ko.
Gusto daytan apaningiday-dayaw mo kanya, kading ko. Agan anad ka kanayon dita, ading ko. Kablahawan ka, ading ko. Kamaudyanan na. Nakaturpos kamutlangan iti kurso akin na maestra. Agihaman anak ko, taimpangag mo ti pamagbagamikan ka, kat nagbaligi ka, kat nakaturpos ka akum laude iti klasiyo. Ay nananang, manong, isagot ko kada kayo ti diploma. Ay na anak ko, ni manong mo ti kang runaan a pagyamanam. Gaputa iso ti nagbambanog a nagtrabaho. Tapno laeng makaadal ka. Awan anyaman na, ading ko. Awan kanyak ti bannog ko ang nagtrabaho. Maragsa ka na. Tanatunoy kun ti maysa kadagiti kang runaan akid daw day ditatang. Agyaman ak manen manong. Utang ko kan ka ti baligi. Una yan pare. Itaan alpasan ti panagadal ni Mildred nga ading mo. Dito yung matlat garden ti ayuyang mo. Agaliwaksay ka asag paminsan. Ay, diyak man mo pare. Sipon naggardenak. Inpamaysak ti atensyon ko kadagiti mulak. Ngam itatanak sayanan ti responsibilidad mo. Mabalin matan asangwam ti love life mo. Kita anak pare. Manalo nak. Ngam adda panawan ko. Iso anak kaasawa akmatan. Kaya nadapayan may sa aputot ko. Umapalak nga rod kan ka, pare. Angam, anya ngay ti maaramidak. Katawan mo ti mangayat iti kaskanyak alaad, pare. Kan may sa balay garden laang ti papapanak. Iso nga rod ako nak nga ipaayamat iti oras ti bagim. Agbiro kay ti armam, kan asawaam. Si kagid dimot, pare. Dumtang to dayta. Iti umno, apanawan. Apag iso ti sangpet mo manong, nakalutong akon. Agidasara ka din. Sige man, ading ko. Ay na, nabisinanak ang naggapoy dya garden. Ay. Manong, agpaiso ti ko na dagiti gagayim mo. Panawan mo't siguron, tapno asikaswam ti bagim. Amom? Ada ka trabaho napintas day day, nasingid payagayim ko. Sigagid di matading ko. Agidasar kakit din, tamabisina kon. Ay, ayan ni nanang. Ay namanong agin ina na. Nagtangkan ti ulo na. Imbagak lang arudan asyak ti aglaba. Kan agdalos di ta arubayan. Ngam ipilit na matlat na. Dait na. Madi ka no tirik nana. Anya day jay? Kaslay jay silin ni nanang. Diyos ko, siga ko mati mangispaliti inami. Sika ka di ti kabsat ni Mildred, manong? Siyak ni Angeline. Tinasingad apagayam ni Mildred. Maya kadagos, apaman an amwak nga intarayo di ospital ni nanang yo. Uwan, siyak ti kabsat na. Kalaad na ito yan napasamak ka ni nanang. Awan ti amumi asakit na. Diyak ka maalan. Doon dadakas ang mapasamak ka ni nanang. Manong. Manong Robert! Awanin ni nanang. Saanin anabaalan ngayon revive dagiti doktor. Na-stroke gayam kat saan na analasatan. Saan? Saan napudlo na ita? Nanang! Makipagrik na kami, ti pupusay ti inayo, pare. Pare, apaya kastoy.
Awan ti amok anak kala nagbasulak. Tapno madusa kami itigas taunay. Awan makunami iti pamilyam. Kang runaanan kan ka pare. Nasingpat kan managtulong ka. Narigat man nga aklunan. Siguro, di talangan ti pagpatinggan ti biyag ti inam. Manong Robert, nasaysaya at nuyin na nampay. Idi pa'y lakal man nga awan inanayo. Da kami pa'y lakan ni Mildred, agbantay dito eh. Agyamanakan ka, Angeline. Gaputa adda ka, akad kadwami. Manong, saan ka kumaunay nga agliday iti kaawanin ni Nanang? Nabailam idipin mo say day di tatang. Kasta kumamot itang awanan day di Nanang. Mildred, adin ko. Addaak pa'y mat ang pamilyam. Addaak amang ipatpatagkan ka, Manong. Ornosam kit iti bagim. Nalpasan ti responsibilidad mo kanya. Permanente akmatan iti trabaho. Agyamanak, adin ko. Bayam. Ikagumaak ang makailiw-liwag. Talaga amat pare. Kalpasan dagiti naglabasam, nagsasarunumat ti swerte mi ti garden. At dantrak mo ita. Ken malmalpas matan ti dakkel a balay mo. Nalagip ko ti kuna ididay ti tatang. Ano dumtang ti panawon a marigata nak? Uno mapukpukawan nak itinamnama. Adda ti Diyos a pagkamangan. Ken mangsaranay kanyak. Ngem pare, sayang day talugan mo. Natanglang ti iluglugan na. Uray ti balay mo. Naliday no agmay-may sakalat ta. Ne, anya ti kayat mo asawan pare. Ay katagsapol kan iti asawaem Naglagi pa. Saan ka nga umubing? Nadamag ko a single kan available ka no tigayem ni ading mo. Di ngay pada na maestra. Arme mo pare. Saan ka nga kapoy-kapoy? Manong, Sabado ita Adda ka di pa panam? Awan, ading ko. Apay nga rod anak ka porma ka. Kan, ay na, itaman pa'y nagpukis ka. Kan, nag-shave ka pa'y. Ha? Dakas ka de, no agpatairak. Ay na, saan Manong? Mas daawak lang amin. Ay gayam, umay ni Angeline ita dito eh. Apay, saan mo ako rusunada ni Angeline? Napintas matigayam ko Ha? Ay... Ha? Oh, amangan no isa daytan Manong. Mabit na nga. Angeline, sapay kuma. Tasaan mo at tagidaksan da ito nga ibagak. Anya dayta, Manong Robert? Mabalin ka di asan nak nga awagan iti manong. Robert ko namlatan. Sige, Manong. Ay, Robert. Anya ka diti ko nam nga ibagam. Okay ka dilaang. No agdato nakin ka. Ngamin. Sipod na amamu ka. Nalagang tirik nakin ka. Saan nagapo tapagayam na katikabsat ko. Ngam, mariknak nga agayatakan ka. Robert, amangan na makmaklaat ka lang itidayta nga ibagbagam. Saan, Angeline? Ikan na ko maitigundaway. Tapno maipanaknag ko tinapod no apanagayat ko kan ka. Ang amin. Kalpasan dag itinaglabasak iti biyag. Kaya't kumatan nga agsimpa. Kan mangbukal iti bukod ko a pamilya. Kat sikat ti arapaap ko ang makadwa iti biyag ko. Nulakit di, tamay kariak. Saan ka narigat nga ayatan, Robert? Idi pa laang?
kanayon nga istoryaan nakakanyak ni Mildred. Dayawag ti kinaresponsablem akapsa. Jack Miley ba, Robert? Adanam namang kanyak. Nulakit di, tama ka uray ka. Agyaman ak no kasta, Angeline. Agyaman ak launay. Kalpasan ti agarop innem abulan apanagaram ko kini Angeline. Sinumbatan nakmeten, Mr. Lonely. Napagsaritaan mi meten, ti may papani ti panagsimpami iti mabiit. Makunak analiday kan naragsak ti pakasarita. Katagyaman ak iti ingkay panangidrama. Ito'y pagayam mo, Robert. Robert, pagayam ko, kasta ti biyag. Dumtang ti panagladingit. Ngamnasken anatipker tayo latta, tapno intay madaaran. Ti amin na panubok asumambay iti biyag tayo. No at naliday, at dalata mataragsak at dumtang. Ket kablaawan ka, iti umadanin, apa nagkalay sayo, iti kaayan-ayat mo. Bueno papagayam, hingga nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasalitaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinaga na Robert, iti probinsya, ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni J.C. Bugtong. Ganiti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan atonet. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabayag na crush ti kabsat ko ni Gary akalugaran mi. Dahita ti may sa makagapo, nuapay akanayon kami amapan iti gym. Tapno laeng mabuyam mi, ti ay ayam na Gary. Diyak impagarop adumteng to ti aldaw, nga agayatak iti lalaki, nga ay ayaten ti kabsat ko. Buano papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Tonet, dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tunet, kadwan nak manin dun bigat. Sa di numanan ayat ipapananta manong Rocky. Di mon salud-suden no sa dino. Basta da. Di mo ibaga nga damanan lalaki ang kasinarak mo. Saan? Ibaga mga minan tapno ang mukmat. Mapantaag buya iti basketball. Sigurado ang makiayayam ni Gary intong bigat. Dalain kat day jay nga ag basketball. Day talaga ayam. Masapul pa'y laeng ayang iyarasaas mo. Ay katun Amangan nga min no mangagdatatang kananang. Mapantanto intong bigat Panunutag pa'y amanong. Ay, italaing mat. Di nakpay mat pagbigyan. O sige, wanan. Kadwaan ka, tapno di mo mat ko na. Sigurado ka kadi adito'y gym ti pagay-ayaman da Gary manong Rocky? Wen, apay ka di aya. Ado mati tao. Awan samot ti pagtugawan ta. Di ano santan ti agtakder. Anya, kabailam? Hoy, siya pa'y tikunam. Kabalak nga ramiden day ta para ken ni Gary. Ay namanong, yakamukan ka. Naggwapo ka. Ngam ti madi, gwapo mati kayat mo. Ha?
Ay, ang gwapo mo ti bagbagam, si Katunet. Napintas ko nam Ay, jak amukan ka manong. Tapno di ka nagreklamo. Sumurot ka kanyak. Tagumatang ta iti kananta. Kabayatan ti panagbuyat ay ti basketball. Aday na, nalpasan ti ay ayam dagari. Mabalin ka di nga agawid tan manong Rocky. Saan pa mabalin? Ni, apay asaan nga. Di mo ibagang addapay daduma akayat mo amabuya. Anya ka din aya, Tunet. Ni Gary la ang tigagarak anya. Apay nga rod adi mo kayat ti agawid. Kat nalpas magtanti ay ayam da. Mabitlaing Ag-congrats pa'y kankwana. Anya? Hoy, anday ta. Agturong dagari dito ayanta. Ay na. Ay na, manong Rocky. Hello, Gary. Ay, congrats. Nangabak kayo manan. Agyaman kami, Rocky. Ay, awanan yaman na. Ay na. Nakitam day jay, Tunet. Nagmaya ti isem ni Gary kanya. Nanang, adda kamin. Sa dino man ang tinagkapuan yung agkabsat. Ay, kwa nanang. Di talaeng. Sa dino at ditalaang Rakay. Sige manong, si kanti makaamong agpalawag kini nanang. Kunak tumit ngamin nga agawid ta adagos. Ay, tulungan nak mo Sana mabalin na maamuan ni nanang no sa dino tinagkapuan ta. Ay, Adun tumanan ti sawon na. apay amasapol nga agin narasaas kayo. Apay, Ay, kuwan aday na lang. limlimad yaw. Awan nanang, kwa. awan. Adda ngamin nag-birthday agay yumi. Iso tinapanan mi itay, nanang. Uwan, nanang. Gusto ni Tunet. Napan kami lang naki-birthday. Isong italang nga nakaawit kami. Ne, sikamat ti masabat ko dito idalan, Tonet. Sa di na ti papanan? Adda trabaho kita, Gary. Apay ka di. Kasta ka di? Itulod kan. Itian niya aga po nga itulod na. Tapno saan ka mabanog ang magmag na? Usaran ta ti motor ko. Ay, isaanan, Gary. Okay, atlaan. Sigurado ka kadi? Wen, saan na bali? Asidaglaang matipapana. Anya nga tano? Noan niya. No ited mo kanyak ti number mo. Tas sukunin ka langan inton malang. Ay napasensya kan, Gary. Ngam saan ang mabalin. O sige, dita ka na. Ang mga numaladawak iti trabaho. Si kamatan di makaamong agtimpla iti kapem, Tunet. Tunet, mangmangag na ka di? Anya ti ko ng Clarissa? Itay pa nga adda ti madmadlaw ko kan ka, friend. Adda ka rin ti parikot mo? Ay ko ha. Adda lang amin pampanunutak, friend. Ibagam nga niya na ita. Ang mga no adda maitulong ko. Kastoy ngamin, friend. Nasabat ko ni Gary ijay dalang itay. Kaya't nangalaan ti number ko. Kuna na pa'y nga rod nga itulod na kano dito'y pagtrabaho. Ngam, jak imanugot. Narigatan. Ni Gary? Ni Gary a basketball player? A crush ti kabsat mo? One friend, madanagan ak nga rod. Apay kumamadanagan ka, Tunet. Di mo iba ka. Nga damutan mariknam a panagayat mo iti dayjay a Gary. Husto ka, friend. Sa bagay, saan mo't ngamin anarigat nga ayatan ni Gary? Adda akong tatang. Nasayat no kasta anak ko. Dananang kan manong Rocky. At na pananda. Ay, huwag gayam. At na bisita mi di sa alas. Itay pa yung urayan na ka. Sino tatang? Ay, kiting kakitain ano asinaw. Ni tatang mo. Malagawaam. Tanay. Itay pa yung agur-uray. Adan sa mo napatag nga ibaga anak ka. Gary? Apay nga
Daka. Dakas ka di, no may kasarungkaran, Tonet. Saan mat? Ngam, Nasayat nga ron no kasta. Sabong para ken ka. pasensya kan. Ngam saan ko nga awatin day ta asabong. Apay nga eh. Basta, saan ang mabalin? Tonet, kinapudno na. Nabayagan na kayat ko tiyag daton kan ka. Ngamitala nga nadanak ititurad. Pasensya kan, Gary. Ngam, saan ang mabalin ngagdaton ka kanya? Apay ko maasaan. Agpada ta mata single. Saanan arumbang ama-amuam, no anya ti makagapong. Lukas tang rod. Agdato naklatakan ka. Di ka madanagan. Sanak matadaka sa tao. Amo, ngamjak kayat nga damasaktan no agdaton ka kanya. Saan akabailan ti konsensyak? Iso apasensyakan. Ngam Tonet. No awanan ti ibagam. Mabalin mo ti pumanaw, Gary. Anya pa lang tiyar aramidem, Tonet. Apay hindi ka pala nagpeles. Ha? Nalipatam ka di tinagtulagan ta. Sabado ita. Mapantamanan nagbuyay ti basketball ijay gym. Manong, pasensya ka na. Ngam, sa anak nga umay. Ha? Taapay. Awan mo trabaho ita. Uwan, ngam, ado ti report anas kan nga aramida. Iso apasensya kan, Manong. Bayam, bumawi akto ken ka. Ay, no saan ka amapan? Sa anak mo't nga rodon amapan? Ay na, mapankalata Di ka madanagan. Saan ka nga ipulong kadananang kantatang? Tonet? Oh, apay, Manong. Adda ko makidawakin ka. Anya dayta? Daytoy. Mabalin ka niya si katimangtad ka ni Gary? Ha? Regalok dayta para ken kuana. Anya nga itilinaon dayta a box, Manong? Sapatos. Sigurado amaragsakan dayjay. Nakita ngamin adaan ti sapatos na. Kasta ka di? Mabalin ka di si katimangtad, ading ko? Kwa, Manong. Pasensya ka na. Ngam saan ang mabalin asyak timangtad? Ha? Apay? Mabainak ngamin kan kwa na. Pasensya kan, Manong Rocky. Naimbag tanawaray ka lumabas, Tonet. Saan ka di nga imbagakan ka aliklikan na kon, Gary? Diyak maawatan no apay akasta ka kanyak. Awan mo't amok abasol ko ken ka. Tonet? Manong Rocky. Nalipatam ti payong kinbalon mo. Aywan nga agpaiso. Ay na, agyaman ak, Manong. Sige, agawid akon. Pasensya kayo doon nakadisturbo Okay lang, Rocky. Manong Rocky, mabit lang! Ay, di na kun inkan kanu. Alas 5 na iti malam, Tonet. Di mo ibaga nga overtime ka. Kasladyak pa'y kayat ti agawid, Clarissa. Apay, adda ka rin ti saan nyo ang nagkinaawatan iti kabsat mo? Sigurado ana sakit tinakam ni Manong Rocky kanyak, friend. Apay, ana ibagam dayta, friend. Nakita na ngamin ngagsarsarita kami kinigari itay. Masurunak iti day di agari. No apay ngamin asurut-surutan na. Anya? Diya ka mo no anya ti aramidat. Padasam lata ti makisarita iti kabsat mo, friend. Maawatan na kamot siguro. Nabayagan a crush ni Manong Rocky ni Gary. Pudno dayta, ngam panagkunak, si Kati kayat ni Gary. Sa maysa, bakla ni Manong mo. Imposible ang magustuhan ni Gary ti kaskan kwa na. Pudno abakla ni Manong Rocky. Ngam addamat rik na amasaktan, friend.
Apay ang narabyan ka, Tunet? Saan ka ni nga imbagakin ka? Di ka unay agpakarabi eh. Pasensya kan, Manong. Mala, agpalas kan, tamangan tayon. Sumurot kan to dya kusina. Manong Rocky, Oh, apay ka di. saan nakakagura? Si Kakit di, Mat. Awan ti makagapo, tapno guraan ka. Sigurado ka, Manong? Wan, di ka madanagan. Awan ti sakit tinakam kukan ka. Ang gawaam kit di ti agpalas. Ta sigurado ang mabisinan dananang kantatang. Agyawan na, Manong Rocky. Hello? Sino da ito eh? Hello. Di na ka di maipusesan, Tunet. Gary? Wen, siyak na ito eh. Sino tinangalaam iti cellphone number ko? Inalaki ni Manong Maraki. Di ko na nakanyag. Okay lang ka nung agdato na ken ka. Ha? No okay lang ken ka. Kaya kung kumati sumarong karoon na balayo ito Sabado. Makitan to. Agtext sakto no kasano. Panunutag pa eh. Lukas na nga rod. Like the text mo. Okay. Good night, Tunet. Good night to. Bye. Tunet, nigari ka diti mawag? Uwan, Manong. Nasaya at matngaruno kasta. Manong Rocky, sigurado ka kadi nga okay lang ken ka? Tanusan, mabalin mo't alitlikak ni Gary. Ay, day tatin di mo aramidan. Kung amin, Manong, diya kaya't amasaktan ka, gapula ang kanya. Ay, si Kakit di, Mat. Okay lang kanya, kading ko. Puno, nabayagan a crush ko ni Gary. Ngam, saan ko nanamnamae na madaan kami iti relasyon. Gaputaan mo, asan asyak ti ayayatan na. Man, Inarakop nakmatan, ading ko. pasensya kan, Manong ha. Ay na, ading ko aya. Di ka akid daw iti pamakawan. Ngamin, awan ti basol mo. Sa maysa, di ka maasyan kanyak. In God's perfect time, maamamok to ti para kanyak. Si kagayan ti agdat-daton iti anak may baraw. Nujak agbid daw. May saka a bumabasketball dito yung lugar tayaw. Wan tatay. Di kay madanagan. Sana ka dakas abaro. Kinapudno na. Idi pa'y lang nga kaya't ko ti agdaton iti anak yo. Ngam italangan na adda anak iti tured. Ay, rumbeng lang ah. Ay, agsungbat ka kanyak no maamuak alok-lok ko ti babae nga anak kaw. Ikarik tata. Napudnuak iti anak yo. Jak to saktan. No aklunin na ti ayat nga idaddaton ko. Mangantayon, Gary. Tatang, nakaidasar kaming iti kanin tayo. Wan! Ay, magantay pa'y barok. Ituloy tanto ti agistorya. Hoy, italangan nakita ka akas tati isem mo ha, Tunet. Naragsakak laeng, Manong. Uray siyak. Maragsakan akmat ka, ading ko. Finally! Ay na, Manong, saan ko pa'y nga inaklon ti ayat ni Gary? Ay na, di ka nagpakipot. Madlaw met nga da pa naggustom kan kuana. Ni Manong man. Manupay laabulan nga agdat-daton ni Gary. Ita, kayat mo nga aklona. Ket, anya kuma. Daytan tumot lang ti pagturungan na. Kalpasan ti inam abulan, inaklon ko ni Gary, Mr. Lonely. Pagyamanak launay, tas sinuportaran ni Manong Rocky ti relasyon mi. Ita, makunak anaragsak ti relasyon mi kini Gary. Alakastan, kat agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasarita. Ito'y pagayam mo, Tunet. Tunet, pagayam ko, agyaman nakiting ka panangipingla iti pakasarita.
da kayo ti rumbeng para iti tunggal maysa kinikari. Kaya't nagasat ka, tanaadaan ka iti man nakaawat akapsan. Alan, ituloy ti agbalin anapudno iti tunggal maysa kinikari, tap nagtultuloy met ti ragsak ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan atunet, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Michael Logitan. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenta ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.